ጀዋር ዋሽንግተንን ወክሎ፣ ሎስ አንጀለስን ወክሎ፣ ሲያትልን ወክሎ፣ ኤሪትሪያን ወክሎ ሰላምታ እንዲያቀርብላችሁ ወደዚህ ጋብዘዋለሁ። Kerro Minnesota akkam ooltan fayyaami anamata kudha sadiin asitti sinitti haasayaa ture arra keessummaan bakka jirtutti naasa'u waanuma gabaabduun jaa kunis amna dheeraa deemne nama hedduutti dhabne as geenye karaa dheeraa ummata dilaarra galma kana guute reeffa qeerroo boolla guuteetu asiin gahe. Alaabaa ittiin miidhaydanii gabbaaftanii mul'ifattan tana qeerrootitu awwaalame. Akkuma Hacaaluun jee qeerroon fi Oromoon biyya hin diine biyya jaaree gimbanyaa akka Lammaa Magarsaatii fi Abiyyi Ahmad isiniif dhiyeesse. Kanaafuu hoogganoota keenyan Pireezidaanti Lammaa Magarsaa, Muummicha Ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadin baga asitti dhuftanii kaambii xiyyataa waggaa 13 narraa fudhachuuf deemtanii ani immoo kaambii teessan Finfinnee torban dhufu dhufeetiin fudhadhan jedhan. የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ሄሎ ሚኔሶታ እንዴት ናችሁ? በጣም ታምራላችሁ። ለ13 ዓመታት በዚህ ሀገር በብዙ ስናገር ስለነበረ አሁን መድረኩን ለመሪዎቻችን እንለቃለን። አንድ ነገር ብቻ ማለት ፈልጋለሁ። ፕሬዝዳንቱ እንዳሉት የኦሮሞ ህዝብም ሆነ ቄሮ ኢትዮጵያን የማፍረስም ሆነ ከሌላው የመነጠል ፍላጎት የለውም። ለረጅም ዓመታት ስንታገል የነበረውም ሀገር ለመገንባት ነው። እንግዲህ ቃል በገባነው መሰረት ጠንካራ ግንበኞች ለማ መገርሳና አብይ አህመድን ለእናንተ ጀባ ብሏል የኦሮሞ ህዝብ። ተንከባከቧቸው፣ ምከሯቸው፣ ገስጿቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ደግሞ ከከፋ ቆንጥጧቸው። ይሄው የእናንተው ናቸው። አመሰግናለሁ።